Ja mislim da su 3 stvari veoma važne. Prva je ta da smo mi pokazali da smo ozbiljna i odgovorna država. Šta to znači? Mi nismo izašli i rekli ovo je Kurti organizovao i uradio. Mogli smo. On ima najviše razloga da to uradi i da se to na ovakav način dešava. Ne zaboravite da je u El Mundu, španskom, pre mesec dana upravo on rekao da bi mu ovako neki incident odgovarao i pred izbore i ne samo zbog izbora, već zbog mnogih drugih stvari. Mi to nismo rekli. Mi smo rekli spremni smo na potpunu saradnju po pitanju sprovođenja istrage sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama, a u skladu sa Briselskim sporazumom na određene načine i sa prištinskim institucijama ne ugrožavajući suverenitet i nezavisnost Republike Srbije. I to smo spremni da uradimo. Ukoliko je to počinio neko srpske nacionalnosti, nalazi se na teritoriji koja je pod efektivnom kontrolom Republike Srbije, bit će priveden k poznaniju prava, uhapšen istog sekunda. Videli smo da takva spoznaja do ovog trenutka i saznanja ne postoje. Po 2, ono što je nesumnjivo, to je da Beograd i Srbija nikakve veze sa ovim nisu imali. Ja sam za događaj saznao od 2 članova vlade, ne znam koliko, pošto se to već dogodilo, bio sam potpuno zauzet nekim drugim poslovima. I, kao što vidite, ne da ne postoji ni jedan dokaz, nego ne postoji čak ni nagađanje kako bi mogao da bude Beograd. Po 3, ono što je za nas važno. Mi nismo potrčali kao Priština da izlazimo sa non-paperima u kojima ćemo nekoga da optužujemo i da govorimo šta sve znamo, već ćemo da sačekamo. Ali ovu temu nećemo da ispuštamo. Kaže, uhapšeno je 10 ljudi, a ni jedan čovjek nije uhapšen vezano za to. I ovi koji su zadržani u pritvoru, dakle, to jest jedan, pa naknadno još jedan, jer je Dušan Milanović juče pušten, kao što znate, sa kojim sam i razgovarao, iz Leposavića, dakle, oni su svi zbog raznih nekih drugih stvari, ovi zbog 3 ručne bombe, mislim, kakve ručne bombe sa 15 kg eksploziva, 2 noža i uniformi OVK i SMB vojske Jugoslavije i Srbije, tako da u svakom slučaju važno je da se ta istraga nastavi i da se vidi ko stoji iza toga. Najmanje je važno ko je počinilac, a najvažnije je ko stoji iza svega toga.